Vakhwelelwa ḓuvha ḽa masindambilu afho e bufho ḽa wa hone miṅwani ya 45 yo fhiraho na ṋamusi ḓuvha iḽi ḽi kha ḓivha tshilonda kha vhanzhi musi vha tshi elelwa tshiwo itsho. Vha miṱa vhone vha ri na ṋamusi vha kha ḓivha na dzimbudziso malugana na tshiwo itsho. Commemorating Ngozini, the tragedy that happened here, South Africa and Mozambique continue to celebrate the ties of solidarity and struggle that bind us together. Those responsible have never been identified. And it is true, this tragedy is still a mystery. We have our suspicions, and it is for that reason that we say President Samora Machel and his other comrades who were with him in the plane were assassinated. Vho Graça Machel vho ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ṱaulele vhumatshelo havho sa nḓila yo elelwa vhutshilo ho kaṱudzwaho ha mazhaka nḓila avho. President Vho Ramaphosa vho fulufhedzisa uri vha ḓo bvela phanḓa na u tikedza shango ḽa Mozambique kha u lwa na mavhanga vho tshoṱelaho devhula shango ḽa Mozambique. President Vho Filipe Nyusi vho ṱanganedza fhungo iḽi nga muya mutshena. Mushumo wa ṋamusi u khou tou khwaṱhisedza vhushaka na vhukonani vhukati ha mashango aya mavhili.